ubuvugizi. Utuye ikirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda barasaba abadepite kubakorera ubuvugizi ikibazo cyo kwimurwa badahabwa ingurane zikwiye imitungo yabo kigahagarara. Rero banyakubahwa honorable muri intumwa za rubanda turabatumye mutugereze iyi kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali. Abo ni bamwe muri abaturage b'ikirwa cya Gihaya. Amakuru arambuye y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Rwanda. Abaturage b'ikirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda basabye abadepite kubakorera ubuvugizi ikibazo cyo kwimurwa badahabwa ingurane zikwiye imitungo yabo kigahagarara. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru. Ikibazo cy'imurwa ritavugwaho rumwe ry'abatuye Gihaya kimaze imyaka isaga 6 nicyo kibanzweho mu by'aba baturage babajije izi ntumwa za rubanda. Ubutaka bw'icyo kirwa bungana na hegitari 68 burashakwa n'ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited, ariko abahatuye ntibemeranya nacyo ku ngurane bahabwa. Ibi ari nabyo bongeye gusubiriramo abadepite babasaba ko babavuganira iki kibazo kikabonerwa umuti. Rero banyakubahwa honorable muri intumwa za rubanda turabatumye mutugereze iyi kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali, kuko nta giciro nyirizina gifatika buhabwa niyo bagiye kugurisha ntabwo bumvikana baragenerwa. Icyo mudufasha ukuntu umuturage wo ku Gihaya ubwo agiye kwimurwa azabaho gute? Kuko ikibazo dufite nimba nge Fideli mfite abana 12 cyangwa mfite 5 cyangwa 4 ariko bakampa amafaranga atahagije naho ngiye kwimukira. Impungenge z'imibereho yabo nyuma yo kwimurwa ku Gihaya hamaze kubarwa nk'ahagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo, abakihatuye barazishingira ku buzima bavuga ko ari bubi bagenzi babo bimutse mbere babayemo aho bagiye. Uyu mwana w'umusore umuryango uri mu yamaze kwimurwa avuga ko umuryango wabo ugizwe n'abantu 11 wahawe miliyoni 2.5 ku mitungo bagiraga aho ku Gihaya irimo n'inzu bari batuyemo, ariko ubuzima bwaranze warahagaruka. Ubu ngubu dushikana no mu rugo tukababwira ko bakoze amakosa nyene yo kwimuka, bagatubwira ko twimuwe ku ngufu kuko basigaye bafata abantu. Nimba umuntu agurishije hano undi ari hariya hagati bahita kuhatera mu ishyamba, mu rugo bambwira ko icyabibateye ari ubwo bari bafite ko bashobora kuzashyiramo inyamaswa zikaturya. Tugaragara nkaho turi imfunga ku Gihaya kuko waje gusura nahagarutse n'ubundi kubera ko ubuzima bwakomeje kwangaba ngombwa ko ngaruka ku Gihaya. Ubu gutya niberaho nyine ni mu nshuti niho nibera, niho nagarutse kuko nabonye ubuzima bwo ku Rusizi ntazabushobora rwose. Mutubabarire abasigaye byibuze nabo ntibazimuke nkatwe, kuko bimutse nkatwe cyazaba ikibazo n'ubundi twazabarushya mwebwe leta. Nta gisubizo gikemura byako kanya ingorane aba baturage bagaragaza zo kwimurwa mu mitungo yabo bahenzwe izi ntumwa za rubanda zatanze. Icyakora depite Barikana Eugene akizeza abanyagihaya ko bagiye gukora ubuvugizi kuri iki kibazo. N'ubukerarugendo yabivuze yuko buzateza imbere igihugu, kuko mwese mukeneye ko igihugu gitera imbere, ariko nanone abafitiye akamaro igihugu ba mbere n'abaturage. Aho mukavuga muti kwimuka ntitubyange, ariko bikorwe neza. Umuntu yo gusubira inyuma yo gusubira mu bukene ahubwo akomeza atera imbere, ko gahunda y'u Rwanda no gutera iki cyo mwifuza mwese. Ubu gisigaye noneho twebwe tuzabakora ubuvugizi, twe turabadepite babavugizi banyu, ariko ntabwo ari cyari ikibazo cyanani. Ibikorwa byo kwimura abaturage ku kirwa cya Gihaya birareba abasaga 1400 bibumbiye mu miryango 215. Ni muri gahunda y'ishoramari ryo kubaka kuri iki kirwa batuyeho hoteli ijyanye n'igihe, ariko abahatuye bakifuza ko bahabwa ingurane yabashoboza kubona ahandi batura. Ibitari ibyo naho abagihari bagasaba ko uwo mushoramari yaguma naho yamaze kugura n'abakabarekeraho batuye ubu. Kubera hoteli azubaka ni ingirakamaro, nimba bishoboka ni icyifuzo cyacu bitewe n'amafaranga yaduha atafatika, mwatubera amaso akagumiwe natwe kaguma ikiyacu gice. Ibibazo nk'ibi by'ingurane zitavugwaho rumwe hagati y'abashoramari, inzego za leta n'abaturage si umwihariko wa Gihaya ya Rusizi, ahubwo biboneka hafi mu bice byose by'igihugu. Nk'ubu kuva mu 2017 kugeza na n'uyu munsi, bamwe mu bagize imiryango yari ituye muri Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baracyasiragira mu nkiko ku bibazo nk'ibyo by'ingurane z'imitungo yabo batumvikanaho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tukiri mu Rwanda, agiye gushira umwaka n'igice mu gihugu hatangiye uruganda rwenga inzoga y'ikigage mu buryo bwa kijyambere. Gusa icyo kigage kiracyari yanga ku masoko. Ubuyobozi bw'urwo ruganda rwabwiye Ijwi rya Amerika ko rwahuye n'imbogamizi z'ibikoresho bigihenze cyane. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yasuye urwo ruganda.
iyi ngiyi idufasha gukonjesha ikigage kugira tubone uburyo dushyiramo soda bikavangira amaha tukaza amaha ngaha hano muri firingi rero amacupa turukariye. Umwari Jesirene wase ushinzwe gukurikirana imirimo yo kwenga inzoga y'ikigage mu ruganda Speak Limited ruherereye mu murenge wa Runda mu Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda arasobanura ijwi rya Amerika inzira banyuramo benga ikigage. Aha muri pasto rero pasto ishinzwe kwica mikrobe zose ziba zasigaye mu kigage. Ibishyushyu biri kuri 60 bigakomeza gutya. N'uburyo butamenyerewe mu Rwanda butandukanye n'uburyo bwa gakondo. Uruganda Speak Limited rumaze umwaka n'amezi make rutangiye kwenga ikigage mu masaka n'ibigori. Ituro niryo zina bahaye icyo kigage kiri mu icupa rya santilitiro 50. Umwari Delphine Uwimana umuyobozi w'uru ruganda yatubwiye impamvu y'iki gitekerezo cy'uruganda rw'ikigage ku Kamonyi. Nubwo ari uruganda rw'ubucuruzi ariko inyungu nyinshi zari zo mu gufasha abaturage cyane ko icyo gihe hari impungenge y'isoko ry'amasaka. Ikindi hari ukubona ikigage cy'umwimerere ko cyujuje ubuziranenge. Ikigage waba ufite ubukwe abantu ukajya ubapfundurira nta uhereza ikibido ngashyireho umuheha nta uhereza igicuma cyane ko bigenda binaba bike kwisi binacika niko navuga. Ijwi rya Amerika ryabajije ubuyobozi bw'uruganda Speak Limited umwihariko w'iki kigage bitandukanye n'ikindi kigage rubanda basanzwe bamenyereye mu buryo bwa gakondo. Abantu bagenda basobanuka bakeneye ibintu byujuje ubuziranenge wanywera hariho hose nta pfunwe ufite watwara ukamaza igihe ushakiye nta kibazo ufite ngo bizangirika. Rero uruganda nicyo rwaje gukemura cyane abantu babone cya kigage nyarwanda bari bamenyereye ariko naho kije mu buryo buvuguruye. Kiza ari ikigage ariko kiramba gifundikiye mu icupa gitwarika mu ikese kijya muri figo kandi cyane n'amasaka abone n'agaciro kuko ubona ko yaratangiye kugenda acika mu bihingwa mu Rwanda cyane. Iki kigage kigura amafaranga 500 ku icupa gishobora kumara umwaka mu icupa nyuma yo kugipfundikira. Uganiriye n'abaturage cyane bo mu nkengero z'ahubatse uru ruganda ikigage batangiye kugisogongera nubwo bamwe bavuga ko bakigorwa na mikoro yo kukigurira. Nanyweyeho gake biraryoshye ariko uko mba nta bushobozi mfite kagafaranga abona amacupa 2 kuri njyewe ni amasukari angahe none se farya 500 ubwo mwana ndera se yanywe icyo mu cyanwa kinywaga kuri make byari bimeze ahubwo twaranakishigishiraga twahingaga amasaka twari tugifite imirima nuko tugahinga amasaka bagira bakinywe cyera nicyo kigiye cyikora ko kiba kiyunguruye cyo mu ruganda nyine tupanye ritoya ariko nyine ni ukwihangana. Zimwe mu mbogamizi abayobora uruganda rw'ikigage Speak Limited bagaragarije ijwi rya Amerika zirimo izo kubona ibikoresho bihenze byo gushyiramo iki kigage no kukigeza mu gihugu hose. Ibikoresho byo gupackaging mu byo gushyiramo ikigage ni imbogamizi ikomeye n'ubu iri mu bintu navuga ko bisubiza inyuma ubucuruzi bwacu kuko niba uri bukenera icupa ukarikura hanze y'igihugu crate nini mu Rwanda ubu nta muntu uzikora bakora amakrete mato yajyamo uducupa rwa santilitiro 33 gusa ariko uruganda rukora amakese ntirwemerewe gukora ngo manini ko rufite isoko ry'izindi kampani y'amakese manini urumva ni birebire hani igihe uvuga ngo ndaje nongere ngure make ariko ntibahita tumari makeya packaging ni ikibazo. Ikindi urumva yari amasaka kuko atangiye kucika amasaka ari guhenda cyane kiro cy'amasaka ntabwo kirajya munsi ya 500 kuva twatangira. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi uruganda rwubatsemo bwemera ko hakiri izo mbogamizi zo kuba ikigage kitarasakara muri rubanda mu buryo bufatika bukavuga ko bwaganiriye na ba nyiri uruganda mu mugambi wo kurushaho kongera umusaruro. Bwana Silver Nahayo ni meya w'akarere ka Kamonyi. Ngira ngo muri rusange uruganda nyuma yo kubona ibyangombwa ntago ramara igihe kinini rukora rushyize ikigage ku isoko mu buryo bwemewe ariko muri rusange icyo turimo gukora ni ukugira ngo tubafashe tubagire inama bongere kantite ikigage babasha gukora kuko nk'uko bigaragara nyine imbogamizi hirya no hino abaturage barazigaragaza bafite amakuru ariko wajya kureba ugasanga nyine ntabwo kibasha kubageraho nk'uko bikwiriye. Uru ruganda rw'ikigage ruri ku Kamonyi rurakora kuri rw'abashoramari n'uturere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Bavuga ko kimwe mu byatumye badakora uko bikwiye ari icyorezo cya COVID-19 cyabakomye mu nkokora. Kugeza ubu barabarura ko bakiri munsi ya 30% by'umusaruro. Intumbero nuko mu mpera za 2022 bazaba bakora byibura 70%. Ubutegetsi busobanura ko kimwe mu byatumye hashingwa uru ruganda harimo no kwanga ko rubanda bakomeza kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge kuko zigira ingaruka ku buzima bwabo.
Nta makuru y'imvaho yabo bararokotse mu isanganya ry'indege y'ikompanyi y'Ubushinwa China Eastern Airlines iyo abategetsi bavuga ko yari itwaye abantu 132 yaguye mu misozi iri mu manuko bw'Ubushinwa ejo ku munsi wa mbere. Ibimenyesha makuru mu Bushinwa byavuze ko abatabara bavuze ko atakimenyetso batoye cabo abakiri bazima mu bisigarira by'iyo ndege. Abategetsi bo mu gisata c'indege za gisivile mu Bushinwa bavuga ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yari ivuye mu gisagara ca Kunming mu manuko bushira uburengero bw'Ubushinwa yerekeza mu gisagara ca Guangzhou mu buseruko igihe yakoroka igeze hafi y'igisagara ca Wuzhou kiri mu ntara ya Guangxi. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye ko haba amatohoza vuba bwangu kugira hamenyekane icyateye iryo sanganya. Ku mugabane wa Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano ejo kuwa mbere igipolisi ca Sudani kubwo guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu mu myiyerekano y'amahoro yiyamiriza kudeta y'abasirikare muri ico gihugu. Amerika ivuga ko abajeje umutekano ba Sudani bishe bahohoteye bongera baborezi gufa abanyesudani kandi ko byatumye umutekano mu gihugu urushiriza guhungabana. Leta ya Sudani irongoye n'umukuru w'abasirikare Abdel Fattah al-Burhan yagirizwa kuba imaze kwica abasivile hafi 82 mu myiyerekano yiyamiriza kudeta y'abasirikare. Ibi bihano bifata imitungo yose ico gipolisi gifitiye canke cinjiza muri Amerika canke igenzurwa n'abantu bari aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagenzura ayo matungo bari ku butaka bwa Amerika basabwe kuyatangariza ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bujejwe gufata ibihano hano muri Amerika. Bubaye bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatira ibihano Sudani inyuma yaho wahoze arongoye ico gihugu Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi. Amakuru kubimukira ibiziga 25 by'abimukira bariko bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya byaratowe ku nkengera z'ibahari ku ruhande rwa Tunisia mu minsi iheze. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ejo kuwa mbere ko ibyo biziga byatowe ku musenyi w'i Naber ni ku birometero 70 mu manuko bw'umugwa mukuru Tunis wa Tunisia hagati y'imisi ya 5 na 6. OIM ivuga ko ubwo bwato bwandurutse Tunisia burimwo abantu 60. Utwigoro two kumenya imyidondoro yabo turiko turakogwa, ariko amakuru amaze kumenyekana avuga ko bari abimukira b'abanyesiriya na Tunisia. Mu ikete ryuguruye ryanditswe ejo kuwa mbere, amashirahamwe 37 aharanira agateka ka muntu yasabye abategetsi ba Tunisia gufata intambwe zifadika zo gukingira ubuzima bw'abimukira mu mazi y'ico gihugu. Naho ishiramwe rya Buraya rivuga ko ryategetse ihagarikwa ryo kumenyereza abasirikare ba Mali mu rugamba muri Mali. Umukuru ajejwe ivya diplomasiya mu bumwe bwa Buraya Joseph Borrell asaba leta ya Mali gutanga ivyemeza ko abo basirikare b'ico gihugu bazoba bigishijwe batazoca baja gukorana n'abacangero baba Rusiya bitwa Wagner. Iryo shirahamwe ry'ibihugu 27 y'abanyaburaya bimenyereza abasirikare ba Mali kuva mu 2013 byategekanya kubandanya iyo myimenyerezo naho Mali iri mu bihe by'umutekano muke n'uruhagarara rushingiye kuri politike harimwo na kudeta zibiri zihitiye. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko buhangayikishijwe nuko ubutegetsi bwa Mali bukorana n'abacangero bo mwishirahamwe Wagner Group y'abarusiya. Hanyuma Borrell nawe avuga ko yavuze kuwa mbere ko ubumwe bwa Buraya bwobandanya butanga imyimenyerezo ataho isana n'ibikorwa byo mu ntambara.